Midfield wearing number 8, Lee Cabinet, and number 9, Killian Martin. To have forward line, number 10, Shane Breathnach, centre forward and team captain, Dan Ravenhill, and number 12, Conor Doyle. The full forward line, Fáilte isteach go Pháirc Chrochúir anseo i Tullamore agus in Ghrianna Tiatamach anseo maidin agus an Daireadh mo ar Pháirc Cluiche tuairteáid ar an Idirbaile Uíbh Cluiche LeathCheannais Mionúr Iomána chuig Laighean agus mu a sugamór se Cluiche seo Uíbh tá rionta Cluiche a grúthtal agus Satharn níos as grád dó agus Cluiche bhfuil iad sin ag gur áhaintach Cluiche Cheannais chuig Laighean bhí Uíbh Cluiche Cheannais chuig Laighean fiche agus iad gur á leisanacha an bhliain sin níor ráid lo an ceannasáil ar éigean trí udan beidir Mhór Iomána Cluiche chur chuine ná Lochgarman a chamad Reckonship an dtíon scálann seo agus an dá idir réití agus a cúpla áru idir na fórne mar bheith súla leis Cluiche seo a chan dá idir súla mór leis Cluiche seo agus mu súla sáchaidlint agus cé na Pháirc rionrodí ar bun ar Pháirc seo an teachtain Chate agus i bhrí na seachtainna agus gur se trom a báisteach iné tá Pháirc neochaí agus Irian a Tiatamach me cinnti me te fianam a hosos an Cluiche seo idir Uíbh agus Cluiche an Daireadh mór Pháirc mar sin agus fáil fi réir agus bhfuil bhí Cluiche a mór beag níos luachte ná bhí Uíbh an baile a tá siad san a mó ar Pháircinis agus beidir go dosach muid le fud an Uíbh agus is gúil tá líam Mhór agus an sinna lína láchúil bhí Harcían a gunne Líise Callum Lerkin James Mahan agus Ter Goinen agus beise de suúcha le Rory Kelly a bheith gimach agus da hat slatan sinna gifir híine ag Dan Ravenhill captain a fórne for cool a gunne Líise ní hosín áú dearnach agus duna tástal mór a Pháirc ní hosín idir ceird ag Daniel Hand tá so idir hochtig Niall Furlong ina hot agus go Daniel ní meis an páirteach lech a chorbe agus má hagan idir ceird ag isteach sé Rob Kearney bheits a tosú in áitiúd mar sin áú dearnach dinta ag Uíbh ach dearneartid ar sin nach beise de suúcha le idir cúdeag Adam Screeney for dó seacht a gunne Líis ag beise de súla sár a chluife ó bhar a géirt sa gúne go chunda Uíbh. For an Uíbh mar sin agus Cluiche ar an tíbheile bhfuil tá arúháin dinta Cluiche chamá agus arúháin dinta Cluiche ar an irin a bhí ránaí ar rinne seachtainna agus níos na tosaí atá an tarú ar fear ag Cluiche as na cúlathe. agus sé senin clarcatá sa gúil a dús ach ní hosín idir a cúig ón Riordan tá sé sin gortaí as cumaní bhóla tosó idir a nídeag Joe Kavanagh as na fianna a hosas ag idir a nídeag agus sé sin atá takeísteach an sin agus beise a súd le clufamá ó Senan Crosby a gibh a sé clubbeg thusasáirt cumaní finian Senan Crosby a gimar táhá agus tá anlánach sa gosint a go sin captain na fórne Cian Mórn ceann na himnóí as ar an dail túracup tá ar bhd in seo agus is rud neamh go nácha sin go an omna Cluiche. Lá na Parkin sin Carl Kennedy agus David Purcell anmás na bótaí taimí Cluiche river sin agus an sin an fearnta dal slot fearta gimmert pell agus amant le Cluiche sin a Kieran Donovan agus idir a cúdeag an sin fiúsúla chuneal ar Conor Brennan dimmer iade Shiner Brennan le cilchunnes na nuchataí agus chaise seall gimmer le Cluiche mar sin Conor Brennan gibh a cúdeag Rona Conor i gibh a ceirdeag a sin fearbeidir dal slot Kieran Donovan fear víns gimmer pell agus amant donnaí an nó sin sa dáchan se idir Uíbh Cluiche a cha sé Kieran Donovan té imar tá gimmert gon dáchód im léana Cluiche agus súl gomór súl a chuneal ar an bheirsint a gimmert ar a dáslát. Fá fí ré mar sin nu mai cúnis fear sé hicí ó chuman anseo na Uíbh for Boston and Jardine Bant Day Canon.
Or na bhíon customer sin agus dúshmhór an jog an dáirin gur áithaintach glufa Channais line agus an nabhráló an áitin bhaintach hí nearclafíimí ag an dá idirn seo go dtí seo don Uíbh mar loma is tat níos as rina dó agus an bailach nuatá an seo a go goláin bailachíntacha chu i ganasá ar chun dé líise agus bhfuil siad chun dé éadtrama chama le cúpla seachtain trí a fiche dóla náid a híine agus bhí siad warúá go éontram. Blog Cliath, well, go leog na clufií idir Blog Cliath le carmna cilchoinnig a léide hús seall híise go leog na fórne bula chéana mar sin anoscailte an chríomh seo agus mu desúla sáchaibhlinn se Pháirc don at chun dé líise tá a bhain na fadó gin sin lá na parke. Tá catisteach agus nína rion seo chuir bat sí fátinta am seo David Purcell luas ag Purcell síos tíad glán trí a láir Kieran O'Donovan Eisiach Purcell ní eile sí chuneal in chéadú seantain se Blog Cliath le scór lua bhil seanta gur chúltá seanta gur chúl ach ar dheis agus ó fóirí le fecinn sibn sin an luas ag David Purcell díad a tríd beidir go cheartta a chuúlín a hógeal a bhí sé gur scór lua am siú agus é sin chud ar dheis agus ó fóirí í bháin cin chéadú gur chuí sin cean dáinte ar staach a lár gur an glán tosach am segus í fátin seo bhfuil bháin nach chun cíine sé chéad scór sin scór all an ar fad agus sin a Shane Rigney sin scór special ar fad agus bhí sé gáil an tro eile ach í seoltar sin tras an scóírintach agus í bháilí so cruisí san seo agus in chéad scór sin fáte ag Shane Rigney sin cúdín das cúlbád Blog Cliath san an Clark amach go lá na parke. Leighton sin agus in chéad brise fáte í bháilí in na Iomána agus sin tús má ón an bailla gur Rigney am siút ó seirís a ché sin léite agus léite gomáin costantar Blog Cliath fátainna sé Cian Mór an captaí na fórne. Cian a gira Conor Brennan am siú te go háling ag Brennan ach denta goach má ag Callum Larkin agus puc slasa bheits an agus an dáidir se cruis síos agus luas lástrach leis géad cúpla second an cean tuí scipaí fáte Blog Cliath níos seantain seo i gáí gafní dúir sé fina posting ní thura ceán i imú stúach a sin léitin sin bhfuil dénach léite ag costantóirí bháile potú dentaige faoi bhrú tá siúd a í lo éúach sin denta go deasa go níis. Tíh se an fárt tá fear Blog Cliath leis sin agus am ag Blog Cliath tógeal an seo agus se Senan Crosby fear láidir ó an cín faoi bhrún sin ag Lee Kavanagh isteach cean cliste isteach go lár Párce is go am siú Michael Tierney tá sin ná cúlín am siú tíomh lá lé agus an berta ihre de hééis sin chéad scórnaí am siú Michael Tierney go Blog Cliath agus Shane Rigney go bháile agus sin scór álainn. Pa goach tóí sciúpaí Liam Mhór machchan tíhile an fárt Joe an Seastan. Cuman chur léach é sin léitin tam sin na gáí Gaffney siar ag Ben Lynch. Lynch gur an cáineal sin am siú agus gur Ruan O'Connor am siú sung sa dream an sin fáte lá choúlaí bháilí ní idir réitir. Agus í fáte eisiach James Mahan sin Mahan in go bris amach or leis tá deir sí fáte sin se Blog Cliath lá tosa sin Ruan O'Connor sin líir álinsteach ag David Purcell i ggéir casa Purcell isteach chuoine sin pas lábhór tá Purcell fós gimach chu chantan seag Purcell cool am sin Blog Cliath David Purcell coolí am sin go tá faoiére agus sin sár scéalann sin ag David Purcell agus luas léirithe ach an scéal faoiére agus Blog Cliath is éalaíoch an cí go chéidir dó híon agus luas go agus an tas agus an ghríon takeíach bulteach ag Liam Mhór tíh se an Pháirc so sain se na chomant agus an tam sin a get Lee Kavanagh go bháileach a fao bhrúgus í fáte eisiach Senan Crosby bishan sin chrégram útrí Cillian Martin tún se pasach fáchtáda le fear Blog Cliath sin Joe Kavanagh a ché sin léite gálaí an tam sin ag Célam Larkin cosintháide ag Larkin gotí seo Larkin fóscail trí litir gur éún tam sin Conor Brennan denta go ach tá Brennan fósa cuine leis cuineal brúir denta go deasa go níos fáte ag Brechin Kavanagh tu sin fáda stasa garna se an fád fear dáseach Adam Screeney spás aige ú an áil himpa tá Screeney náil himpa ar a gosantar fósa gimá tá cosantar dena go agus sinna lá chúlaí ach denta goach nemocha denta ag Brendan Kenny sin agus fáil tucaí ag réitir sinna Párc don go Adam Screeney ach a méid sin spás hí fácií ó scór lína lán hosach í bháile beidir nach an trochfrod go pucsaí ar bhíán go Blog Cliath seachas scílisteach. Adam Screeney dó seacht fáte Samóta dearnach bhfuil de sin seoltáir sin sasan tá sin seoltáir sin sasan aige agus cuaín deas agus sochar se sin sísa ní sin chéidir for se seileh an slitar his cheanúmad cúpla Blog Cliath Clark chu se fádanú deire tu se fádanú se gur Tierney am siú denta go háling ag Tierney le na chomán nach sin léite go deas ag Dan Ravenhill nes Dan Ravenhill captaí na fórne Ravenhill gur chuirsta sa spás gur Screeney am seach ní éidir an ceantin nach chunealiste Shane Rigney bhí an tam sin ní chuine se sin iste agus puc slasa bheits an go Blog Cliath tu Brendan Kenny an tíh seo an cean seogeil
agus bhil níta páirtní sáráil mar chunig muid an teachtain Chicate le puck sin na snásan Ion Tála bloc lia. Is na puck na snásan rinne seachtain. Should a Cathal Kennedy, Lewis Kennedy, Lewis Purcell on the Parker in the buntish de fotig Cathal Kennedy agus puck service on. Go fair Laucan na Saoirsealaí. Neart Dimnarí na Saoirsealaí fennel bloc lia did an Grob Mionúr seo faoi fiche agus donóis na Sínseir agus I léidir Chris Crummy acu. Should an fair host and puck séir should a Cian Mórin captain na fórne. Coming there in Zyle. It needs to start again in Zyle. Gorsi Pelena, Tag Gorsi Iomána, Turakub, at a banner Chamlianas, nothing different at Mórin. Shamataraga Puck Sheska, Hocht and Sheska Lee made there a shot, which Anani Harrison Tassan, that she saw father, what she saw Green, that she shouldn't show Harrison Tassan, shouldn't score all in her fad, or captain the Fornia, Agus Blocklia, so Christach, Gavegan and shot, Emichan Keen reached, 3 Dotan. Pokamach Count Jasta, okay, Liam Horn, beginning Road, Vishakira, very wide, is Slown in a verticub. Agus Leighton sin get fair block lia chance go bin school nunti shada Joe Kavanagh isteach fadal an Fairlaw Park Carl Kennedy which an conscious chud Harn Sasach ní haine an conscious leis agus Kieran Donovan an fuide ní hain conscious leis agus ví sege an second goal check or semi yes agus ar fóril can gart okay you wall gan héidir free route shit héad gramu agus héad tangwal lochtach an sin chantan is block lí rolchan cín chantan tre chúil tá Ruan O'Connor gern léir de ficasús ach sin sár gramu de sin go láchúlí O'Connor fós gir tí go léird agus dacart na himar sí ficasús an tam seo hí le hansan sin ag block líir chúil Glantasús ag James Mahan sin cool láchúlí íháileach ní chun teach fada ach leis sin lína Cárthach cúgus sin fátin seo ag Cian Mór an cholchan cín tugann se pass láh a fin chastal sin ceapan út an scór sin amsú tá sí sinna brenn go hála agus tá sí sin seolt a Harrison Sastan bud sin scór áilíonn sin bloc lia agus ní an dofuí ach go bhfuil bloc líana se socrúisteach a glufa seo agus alí gafnaí fu an cean sin ceapan díirecha faoi scá an Sastan fáteag lí Cavan seo go Uíbh Lee Cavan which an cúrin am sure dash go Uíbh husí sin go hall in your fad Shulta Harn Sassan ag Lee Cavan agus sin score all in your fad agus well sin score vi tastal Uíbh agus an Barnish and fós fatig 21 Can Gar Tokin Can Don Chair Father Sen Crosby Niadna Sen Nificus and Héad agus an Tangwal Lochtach an sin get fair block líach sí fátin seo an tam seo ag Shane Rigny can das boss Pucky Sauce, Carl Robinson, you fix us in Héador, Robinson Fosagira, all season grammar, agus generator, nach an gramushin, Tráchtaire agus puck service on, so the Gmag Robinson, Kegirin Shan Button in Héador, Cárthach sin agus be Checkmach score and show, Adam Screeny while you're na Fornia, ho score, agus Lornach Gama and puck service shot. Háceán an chéceán fátige Gadisha. Jan an darn the puck service all. Tá an an dar puck séir sinál agus Háceán fáte Adam Screeny me an 2 seacht for se sa glufa dearnach. Clarkanis den an Clark hol fad an tam sin Joilo an cean gears naibhrúnú dearnach biste lena chomán an tam sin Dolan ag Dolan Shirley's nish tab Uíbh Choranti Lewis and Shaw ag Ferry Wally Fosa Gimach an Keen should a 9 furlong Gimach leis 9 furlong fót sé tíocht dat mat sé fichas dat ma 9 furlong an coolam sin seo botún gente Gimar sin slitter isteach an láv an siú úr agus bhfuil bhí cousins bhád inte block lí a chonigship an Lewis an sin a bhí an fair áitiú an seo Tulach Mhór 9 furlong an Lewis lástrach a bhí ag ach botún gente ge chu sin sittersteach na láv 3 úr mar sin pokamach bhés an go block líocht an tá dearag le block lí on Thompson shin pokamach toki puck séir tenta dasan sin den a láh Conor Newton Jamu dasan sin ag Gusdorf Newton gear cos the team love deise a block tenta ag Shantan Char chulig lontas ó coolig block lia tá coolig block lia agus Ruan O'Connor as coola hésin slitter chu isteach sa líon agus well chant bog a bhí an míal ceart le cosantóí bháile mar rinne siad chullard ceart chuisiad brú Conor Newton in Héador ach tar vision slitter isteach a láh Ruan O'Connor an Jan sin botún agus fear coola isteach san angach mar sin an chéad chúl agus í fáte ag block lí nista chansan seo ag Carl Robinson turfin na postaí which sin Crane í dom goil agus tá dribble agus í mír chlé agus fórí well bevrála Uíbh beidir fragran chúd sin bhecup ach ní go David Guzí seo pokamach toki sin ceanál isteach ag David Purcell fi sá an Shastan isteach a fada le Conor Brennan Camu Máidenta agus idir a héanaan agus Callum Larkin tá Corrick wa idir a verticup
Tinta gada O'Connor ríist lán tosach tinta gada a grúan Casancha tíomh bháin Casancha ríist gearil tíomh ná Clay an sean tíomh freis an cúd Níomach céimnaí tócaí ag an lán tosach go bhlá Clia agus seansan teagaí bháidinis chula an sí ríist agus mu de tarnta sin géad denúmid well go leor feiceanta géad denúmid sin Ní dó fí beidir go blá Clia began níosár na I bháil go dtí se an fearrta mar go se a Shane Rigney fátig Rigney a níile sí ficus suas út feartíiste an mí ceart ledam screení mar chunig se Cillian Merton tíiste a cha níir leis an pas chud a bhar agus po go I bháilí tí bhfuil an fáic sin agus na dtíine beidir a ví a seaán níos túiscinne go leorcúb tíocht an álan seo mar an tíomh seo Tá oscailte ag díana na scalaisteach agus se go háil inis ar lár tíann seo. Siod puc snásan is scríomháilí. Scríine gur an ceann seo an dhéanais an chéad ceann a bhfuil aníntach uíháilin an scór amsú a seo. Rigney gur tí a euros cúlín bháin fáte a chaisiim bliste agus a tinta go deas Mhór na gháil leis Mhór th cían ar fád blach líana gáil an untaí í fáte ag Crosby gháil cín bhfuil Crosby an cúlín amsú túnte Pat Cliste ag glenna chomán tinta go hálainn sin ag Donovan bhfuil Donovan an cúlín amsú tá Donovan an cúlín amsú agus Crosby Mhór agus Donovan trúr tá Harbh láidir Harbh cuachtach agus sin tinta go deas acu agus blach líanais éalaí cúpla cúlín eile chun cín agus an bhearna sin go chéad a chúlín éidir na fórne Cillian Merton Kieran Schlitter sin chuneiste le na chomán an tamsin nach éilinn séach agus puc slasa elevéáis agus blach líanais. Well tá sé de gan spéidir na pocan amach go dtí seo. Mór an hogus an ceann sin, díadach a lár buil. Tran an tangwal deasíon leis, well fád na talent inta go deasige fáte sin tangwal álainn sin ag Donovan stachag Purcell de cuiinú in na postaí nó éifinn te sean a tíomh lá lé a an uair sin Clay a chúise agus beidir go chud Dan Ravenhill brún sin má go Dan feici an go dtí seo ónimmirt go deis an gramú fátin tamsin ag Lí Cavanagh ísisiil a Cavanagh neibre semach ó beidir neibre fátig scríní nis tá lósag scríní tá scríní fós a gimach Adam scríní dúir sé fin na postaí dúir sé fi chúl tá sé turfií chúl tá sé bátige léite go chúl fuair an Schlitter tríchas lech apád ach dag se burt gona costa tíhiró agus Adam scríní for dó seacht sa glufa dearnach bhfuil tá hína dó fátige sa glufa seo agus ní an caiiteachánú déag sin sár chúl agus níog se sean a chodibe go sin an Clark agus sin an scórbhí tastal Ashky Wallach tan Schlitter fáte Ashky Joe Kavanagh go bhlach Cliath tinta go deasa go isteach fáda an tam seo le Conor Brennan ní món go seo fáte Brennan fós a gimot tú se héin cuiinú in na postaí út a cuiinú chúil sí fáte Ashky go versa gáinile sinna Conor Newton na casa beidir go cúdaí níos áin go bhlach Cliath seantan seo acu agus Ollie Gaffney bhfuil Gaffney Crean tá Gaffney Crean agus beidir gur bin an cinenne ceart go bhlach Cliath tam sin Ollie Gaffney go sean pass ó Conor Brennan thug se go Newton agus cúlín amse ag blach Cliath a chaní an dófaí sin sár chóla chunig muid an sin ó Adam screening. Pucamach tócaí ag Liam Mhór go lá na parca Cavanagh ríist ag gur an brise sin amsú fátige sí fáte an dáúir ag Lí Cavanagh count sus an éir com an cáiltain sin seo ag Brendan Kenny tamsin agus an tális beidir go bhfuair se puc sír a bhín com an cáiltige agus bhfuil caihan fearras blach Cliath a chomán ar eis leis agus bhfuil an fearrte Brendan Kenny fear na grócach na grócaí cil mo chodda sin an bread a chum an hain agus mé se chuil ceann ceart aige agus tá lá cholaí mar sin dear an Brennan Camar míte hard bis imil an stúin sin fátig Newton i gur casa tíomh lá léis sin gramúáin agus blocháin de James Mahan í fáte ag Mahan a ríis agus sin sár lá cholaí an sin ag James Mahan agus well chéad rud bhíonn sé ceart an blocáíonna agus an sinna ficus suas agus an fála bheála agus tóg sé héin an puc sír. Mach go lár buíann sin Cavanagh gur lábhar chu suas an sin lí aidan sí ficus suas an dáir ní aidan nach sí fáte ag Ravenhill an cúlín amsún se níd ar chlé a chu Dan Ravenhill an tamsin be sé díach le sin seantige a chu takeíiste a glufa níos smúd a cúpla númad agus be sé bhád níos sás lei sin pucamach tócaí an pucamach Harb céan ar fád ag cúil bád bhlach Cliath na Senan Clark Tinta go máid Clark go dtí seo gus na pucan amach sin chus ná teart Daniel Shirley duna go deas Shirley duna go deas an tam sin a gur Rigney amsún se a gáineal a cha léite ag lá chulaí bhlach Cliath sin sár chosan dintan sin ag Dylan Bannon pass láva tún dinta go seantan teagaí bháil le cúlín beidir go seans leis a cúlín hógáil seachas an léir chuir staach a fada leis an lán tosach a chaidín le Kenny
as blá Cluiche sin glána suas agus níos tá seanta blá Cluiche beidir gur seanta sin gríháilí puck agus scór éas go hógeal. Bris an se lá na parking chéad a Arvín sin tí fátig Brennan an seo. Conor Brennan seanta ge na costa chur le chéile seanta go tufan na posta agus í sin seolta Conor Brennan go leor dína campí bheróg se go Mionúr áhatha agus bhil sin chéad scór fátige agus an bhearna sin. Bhí macad sí chuúní ríist agus mu le bailad síd an chéad le tá luas a se glyfa seo. Fátain is Ravenhill an cantra cheola. Sin an ceannas duchar a first a gantra nóna go dtí seo ag Dan Ravenhill captí na fórne agus í seolta th bar th an tastan aige agus mí amach ar a glíhan an seo cé go raunú é ar a dad slatacha. Mí mach ar a glíhanis agus fáil sellbhfuil slitir bhaid ní séasca a mún seo. Mó ar a tíobh seo tá se. Slitirna agus rins go himnar gur tíar slitir an tam seo. Kieran Donovan gur sin ála í bháile bris amach le sin agus tinta go macu agus í fátige de réitar rá nach raon fáil an sin agus fáte leis ag Joe Kavanagh tufin na postaí bhfuil Kavanagh an bheith crín an tam sin tá Kavanagh an bheith crín í limróí í bháile an sásta gine sin Pháirc Dún ná le banisteachta í bháile ach bhain Joe Kavanagh tá sé sin sásta leis gan sin mar tá sé sin seolta thar sin sastan ag fearna fianna agus in chéad scór fátige sin tinta go hálann san éireann sin an tam sin ag Carl Robinson stacha fada le Dan Ravenhill bhil an turfín na postín seo tá a sin imí ar gheis agus bhfuil is ceann dachar a bhín sin tána tosaí ar a dáid an seo ag cimime go má agus bhá gur híana na 8 na híana na 5 ceann géimiúirí í bháidinis gortaí a fí láthir agus chuirláis choisteach agus cheapin go mbeon imróí na sé fáil isce agus tá tuisce tíochttasteach go tuamh agus go tréan ar a dáir mar tá se Harbhaite agus bhfuil tá luas a glufa se ní mór go stop feiceán go dtí seo leis an séanam dé go lé tá feiceán an cúil sin for Adams Green í léite go chúil agus má dear mar 2 fátige a gunne éontrama bhí se go má a gunne líise ach an cúil sin duchreite ar fad agus an cúil fáte ag grúna Conor go bhlá Cluiche beidir gur sciirtan go ná leis an gáin sin ach mar sin be banisteir blá Cluiche Chonchúir se sásta go má go dtí seo agus feicim Liam McQuirk as cumann sa tanta mána munda chomá agus cín Waldre as cúla chomá agus neir taí ag bhirtin agus na bheans tú an méid daine le teige blá Cluiche gáil déala David Power chomá Colíáin ach go bháile be Leo Conor sásta se bhreagra bhíacob mar chu blá Cluiche chead a chuúní chun cín an tam sin hééis gúil sin agus freigraí ag Adam Screeney ach tá bhearn sin fós an eisiigh sí chuúín agus be Leo Conor, Eugene Hannon, Martin Cashin agus Dunnoy an tanam a lútar go minic agus bhfuil ceanna himirí sáchanig mu ingansaí bháidiríomh an Johnny Pilkins an beise tásta se bhreagra sin agus máta se ná beidir an slitir chuisteach sách minic ag an lína lán tosach sin tá se a Craobhacha le blá Cluiche se go bulcí himirí ag blá Cluiche lá na parke Macha lá na parke Karen is lá na parke imi sosan sin agus léiteach í fátig Purcell in go má feld in the Purcell sí fáte aige agus tá sé gimmar Harcíonn se David Purcell pas lábhúil an táis fáte aige beganín te tá láteach ní dom go slitir sin te fátig Kavanagh gimar go má go dtí se gafnaí amach fad le mór an blocálínta intar mór an sin agus uíbáile i ggéir an slitir se á leis bheith scór an tre ionintach is blocálínta an sin líord is deas a spás agus ceann deasálainn ag steach ag Screenis fríhrú an tam sin ag Larkin Screeney casa tinta go háling ag Screeney tinta go deas tíad na cosa a dica beidir a soccer níos minic ína cuasaí Iomána Screeney fós a gimach sleis émálainn beidir go seanta seo ar chuúdaí ige níl agus tagan lads blá Cluiche isteach le cúnúirtó go chosandor blá Cluiche ag léite cían mór nach fecinn chip an skill ag Screeney duchtéite ar fad Kavanagh is fríhrú go cró go tainte se fátain is ag Ravenhill chéad botún tinta chéad tangwal fátige tinta go sin díor dáling ag Ravenhill Steach fada an tam seo le Robinson amsú se fátig Robinson tá se fátig Robinson agus puck séir meálta ag Robinson agus bhfuil in chéidir chunig mun slitir álainn isteach an sin sa spás ag Dan Ravenhill agus isteach sa spás agus dúchar an spás sin chosins má an slitir in an ilin ceart agus sa spás ceart agus dúcha Adam Screeney mach agus an túil fátige álas seachas éon rodile ceapan mar tá díon Scalt na glochan seo ar Tullamore agus Screeney leis an bhearna sin a leidúéis go ráchúní mata se ná cúil agus ráchúní fátige go dtí seo bultige agus bultar san teas an sin an tíú pucsaí ar fátige
agus a héna trí an cúl onimmert ach an tí chúlín ón na puck na sér go dtí seo. Sen Clark an tóg leis na puck amach go dtí seo ige agus fáte Asher Ishig blá léag sé fáte Carl Kennedy dina go má fátinis ag Donovan Seas a spás Newton tí amach a frí bhrú tá Newton an tam sin ach fáil dintag Newton agus an frostach beidir nach sé héis an chéad léir damsú agus puck sérbhís an is go Fháilí. At blá Cliath a Fille Shear. Ravenhill tugel an conscience Lears all in stach sa spásin Lears an dasig dan Ravenhill an sin. Screeny fós agus dinta go dasig Screeny. Dúir sé fin na postí an áitse Adam Screeny úte ná an conscience chuir das a níl Clay agus fóríd ach dinta go das ó bhna le agus ní an dá faoi go bhfuil Larkin faoi bhrú ag Screeny ach córaigh maid de verticub ach skillet ag Screeny do chréite fad. Pocamach tócaí Lord Pháirc fáte Asher greb blá Cliath Ali Gaffney Gerald she said turn lads Fháilí Rory Kelly Gerald she said he fought Asher block clear one ella go cush came and talking needs it rater fought Ash and Sin and Crosby ger Cavan shoot Cavan in the Gamang Gadish action glamour all in Donald Shirley agus fell ella melta get lads Fháilí go chance ella cubinish pull it on seat in Tom shop agus took it Captain the Fornia Dan Ravenhill Shear at your chef in the posty Beidin ruad amach beidin méise beidir gira Adam Screeny amsú ach cheapin sa chuí gúilte a hocrú hain go dúir se fin na postí leabála idir lína cearcúig lína 60 hain mar cinseab tá gal neartá mar a gan seo tá sí builtige tá an tangol go má bhfuil sí sa fada ní bheith sí sa fada bis sí me chúil agus í dinta go deasan sin an tam sin ag gúlbáde ag senin Clark faoi bhrú agus airí na blá Cliath éalú a sin rá unsíine Fháilí gan scóir an scóir amsú fáte Ash acu bhil de bulte tíomhlína gramúáil an dintan sin ag Screeny faoi bhrú amach fada le Conor Doyle lágéirtú Doyle a beidir neibh síach chuil seantan sear chúil sábhálínta tinta go gúlbáde ag Senan Clark an sin agus beidir go cheart goach scóir ar a leid ag Fháilí sa buc 65 a chaha an mullar fadar go fearr Aaron Doyle Senan Clark sa gúil agus Sábal ítach agus tucha Dan Ravenhill amach leis puck 65 seo amsú. Tá sé lánach go má. Chuir leis cúlí Iomána na fórne. Ravenhill for cool a héananig ag Screeny for na cúla go néontrama agus an bua bog sin a bhí acu. Ní tá a bog fin clufa se sár clufa amóna an go dtí seo Ravenhill. Bulte soch fadó bulte soch Crean tá sé soch Crean agus cúlí Iomána is in na fórne agus sin an chéad scór fáte ag Dan Ravenhill sa glufa seo sé agus na puck na séir níos fuide amach agus an Screeny tíiste puck amach tócaí léite go hálaíonn seoigh Fháilí agus tuisiid go brú ar a puck amach sin agus í fáte an tam seo ag Conor Doyle dinta go má amach a fada fearlá Pháirc Cillian Martin an an na fórne chuir ar chóir scór bhí brúid le bheith féiltaró agus imi ar chlé agus fóríd agus bhfuil bhí brú ar Cillian Martin tam sin ní bid an cunt is éasca a churíist áta bhí blá Cliath láidir a fed tréimhse níostá Fháilí chud brú ar a buc amach. Bhí sé na lámhaigh persal neoire leis í fáte Lee Cavan dinta go maige mach fad le Donald Shirley a bhfuil thar an lína cearcha cúg Shirley bhí sé titim nar bhfuil se agus bhain sé sin an luas ar fad a chu néidir se amach seantan seo ag blá Cliath Fháilí ar chúil Shane Rigney tarní siar agus ceapan go bheicemuid puck éirice feicemuid puck éirice agus bhfuil Shane Rigney lean seansteach inimmirt mar dhéanamh tosacha be má héis gur Donald Shirley héis turfí na postaí agus freabalíróid an áit drochát go Senan Clark agus an sin tarniú siar Fhairc Fháilí mar sin puck éirice bheits an agus tucha Ravenhill leis an buc sin a thógeal for se cúil níos túisce ó puck éirice an séisiir seo agus bhfuil sin an Fháilí churchan cín Ravenhill a tuairteáí Ed Clark agus an ciúir an cínte go méid se seo sáchláid Dan Ravenhill captain na fórne bhreáil ó cúil amsú ribh le hama Ardiige, Bultige, Ishel, agus das a gúil agus sin puck éirice all in ar fad thug se na súlaí heap an go Senan Clark faoire agus Bultige das ré bogaige ach an bertintaige agus tá Fháilí sin mí chun cín agus híana fáteigh Dan Ravenhill le hart an 9 second agus bhfuil blá Cliath is na ragur for Fháilí na scóir na héis go blá Cliath an cúil amsú
Chaishin Leighton sin ag James Mahan. Lantos, Lanchúlaí. Iwali. Mahan did the asset to go hauling again later. Stafford la Martin is Law Park. Killian Martin Cassasha. Then Lear's all in Shasta Spas like Screeny. Screeny to Shasta Huntossa a Larkin. Screeny which on cooling am shun Chavasha the score all in your fad. Well shin score a lay mas Corsi 4 Newton. Agus Dinta go haul in your fad. A Gadam Screeny. Hook for Shan Schlitter o Killian Martin. A foot and Schlitter on Lanchúlaí James Mahan. Agus a Brabnasul. Iwali Nishimi. Cool Hunkeen. A Hafatig Purcell Hunkeen, which on Cooling Amshire Bedgo, Shantige, Tuffin the Posti, Fortinish, Donovan Olesh, Tafer Tivlish, Agashina Tierney, Niachan near Tafadalish, Agaza Forte, Erashigi Wall, against James Mahan, again conscious Ficus, Mahan Fosa Gimocht, Fosa Giri Ficus, Consuer, a Hadentagamaga, Mahan, Girashina, a Squeelesh, a Blockhold Gentle Ed, Agaza Forte, Erashig Block Clear, at the call Kennedy for Bruce, Nimok Kush game in the Toke Kennedy, August Tal Loch Lianti Wall, Tataki Stacha, and Saucelation, August Tono, Imakinship, a Banish Sturnchin, Leo Connor, Har Saucelation, Hama, Lanchúlaí, Titagama, Tinta Gazasa, Tinta Gaman Thompson, Senan Crosby, give Loch Clear. Blocklianish, Cashit score, Amshu, Fotic Purcell, will Puxir, Valtic Purcell, Ta, Agus and Love Squeed to Shin, on Foul, I thought Rotig a Rater, go Foul at on, and Love Squeed to Agus Best Hansen shot, Egg Kean Mornish, Blocklia Bay did a hook Crushis, or Captain Will, he in the 3, and he in the Do, as Cosadaka fought to Eggiwadi, for Captain Iwadi and Puck Edikit, with Captain Blocklia, and then Puxir shot Amshu, Canon one fought to Gigadisha. She can't have a thought to go lads block clear. Agus in can't put to Ed Clay. Agus Fháilí. Agus in out free. Gwili Wally again as it feel like Pokemon Toki. Did get Asanchin. Agus he later get Ollie Gaffney Thompson log here to Ollie. Agus in Lerod's called to cup. Agus he fought to Ash Eggy Wallianish. Stasa gawn yan screen idi she mochen tossa chodor to she mochen tossa a gerin shitish na ficus or one ella agus Brendan Kenny free Thompson agus screen the pucks here ella blue tege agus toki shahena ni don't page gemachen tool the test on Thompson toki Ravenhill captain count shot vertical can't like hele agus khara shot Iwali khera khuli hinkeen agus na khines two agus mu Satharn le Shane my dig no Martian vi Blockly here goed in geen. Ach tai wal is two shot agus ta shit gimmer come on udi shot. Cool puck shaska kuig ag Ravenhill gazisha. Which an puck seer chorlesh. She built to Gazasa, a Toshan on the Hurlesh, Agus went ni Minikins, Dina Puxier, Shaska Cool, Gugus Pocadica, a Gliffa one, the Bakla one, after Shagentic Dan Raven, Phairc v. Kuhn, Gachet Vikinuma, that a shot no numad, that had Satharn Lords it, Agus in Steel Shinatege, Harrison Sasson, Senan Clark, Mackle, Laura Breel, Rory Kelly, Garen Conchin, and fought to Dash, and Tom Shaw get Cian Moore, give Locklear, Moore and Free Roo, and Tom Shaw, Connor Doyle, like to pass Lava, with Blocklear and then score, I'm sure, fought in Tom Shaw, get Connor Brennan, Roll Keen, Lewis Lasso, Brennan, Brennan Fossa Gimot, Dirsha, Free Cooling again, Brennan Fossa Gimot, the Chef Ficus Latamach, he showed Darsh and Saston, Shin Dara Cooling fought to Connor Brennan, August and scores for Fusha, gone late, well, Tasha Sadine, don't know ahead, a Dimila Kilhunya, ach well, tough, Lado Gimmert Le Blocklear, August and saw Cooling, a Connor Brennan, August good even Cooling, Evie Tastel, Go Blocklear, Bacala on the park in Chunks, he fought to Ashik Blocklear and Tom Shadish, and Gramu lodged at Michael Tierney and Chinach, Gramu Farrell to August Santa Gama, Cahill Robinson and Tom Shanavian, August Dan Ravenhill with Bert Lads lodged it, Ravenhill, August Robinson, August Santa Gama, Tierney for the Heath Cooling of Blocklear. Let's go and chat on the mass beginning. Ich habe gut calculor. Ich lernte die Wahl in Rachel lernte da. Ich habe gun Rachel bei Phairc gun Rachel. Park done. Gear check out will Farrow Blocklear and Michael Tierney. As Steve Barrow gut calculor. Was Ishke Toki get. Agus habe gut calculor. Agus Tasha Minash at the park. Ravenhill Martian Hawkins in Concha. Puckstrasse. Dash Dassalar in Conchin.
Céisian léite ag Glasgow Cliath an Ailo an chéag ramús a fortileis an Charles Conor Doyle isteach fada le screeny sprad a screeny casa an dáhíomh dinta go háling ón gomán má haintí sé hart an tas an Ravenhill sin scór duchreite idir a bhirrta go screeny amach a fad le Ravenhill ach an scill dhéirithe ag Adam Screeny sin flickbeg ón gomán amach fad le Ravenhill agus cúlín glóte ag Ravenhill dúr me go puck seaca cúig dúr go puck éirice bhí puck séirige agus inis tá puck tá scór onimmert fáte agus sin scór mirúteach ceart ag Uíbh léird bulteisteach ag Carl Kennedy a chuir bhna léite ag James Mahan agus tá James Mahan a chus srían in is Rúan O'Connor mar lán hosach an sin go bhlá Cliath agus lopanisteach Uíbh rád a gúlbad a thugáil go dasraí mar tá muid tarnt le leaham agus tá Uíbh chéad a chuúdaí an cín as gimar go lág dinta go hálann sin san éir ag Ravenhill sin an cúlín am sin seo mátá sin cúlín áin ar fad níl agus díadach isteach a lábh san an cléircacha chonig Mionúr sin Ravenhill chuir a lábh suas Conor Doyle Shantaigh Doyle chun sin líor isteach fad a screeny spásig screeny casatíh a lábh deise bhfuil screen an sin chuir tas a níl a pe puck seaca cúig agus Shantaigh ag Ravenhill an bharna sin a bhéadú ní an dá faoi go mé blá Cliath beidir a cuioinú leaham ó cechaí go siid srían le tionchar Adam Screeny tá gibhar a cúideag ar Kilchormar Cilachaí agus Ravenhill tá tíosteach go láide sa glufa agus Shantaigh puck seaca cúig eile amsún seo go Uíbh sa glufa canis a fiche ní raid lo ingen na fórne beidir mór a faoi a Google line a chléim blian sin. Tá action dinta ag an idirn seo faoi idir Cárthach agus séide go dtí seo. Ravenhill mar sin is buc seaca cúig. Búltaige an teangáil go maith bhfuil sí crín ceapan go bhfuil bhfuil sí thar sin tasna níl ar dheis agus a fóraíl agus bhfuil Shantaigh is ag blá Cliath beidir cúpla second eile cúb. Scór eile amsú fáte Cavanagh gimar go maith go dtí seo botún dinta an tamsin chus é faoihrú ag Cillian Martin an tamsin Cillian Martin geall sí sa sliú Martin an í figus suas Ravenhill le héine istehan a cha fáte rais ag blá Cliath a tar a réitear gur fiúchtil an banan an tála agus puck séirvéis an go Uíbh agus lán choilíomh blá Cliath tá twain puck séir agus seant eile ag Dan Ravenhill. Puck séir seo chal hair an tasna chéad a chúlín tan anna dhéanana chuig chúlín ardíige bultaige bhfuil an ceann sin brenn crín cheaping go bhfuil sí crín agus tá sí ar an tasna agus sin scór eile fáte Dan Ravenhill agus díadach roimh le ham mar sin Uíbh agus iad sin sásta ag leaham agus lochleanta agus lopanisteach Uíbh go isteach ar a Pháirc go dtíobh agus arála chuil tharbh sásta blá Cliath leis iad san asúla seach a chaníon go faoi an denúid sin Uíbh a tógáil canas agus an cúil sin i chéad chúil Adam Screeny sár chúil onimmert ach an sin an cúil an puck éirice ag Dan Ravenhill fágáil bhfuil Uíbh chun cín an teag lehamach sár chlufa feiceáin dó híine go híana ní a go blá Cliath eis nó Uíbh an áithaach sa glufa canis a Google line bhil feice mu linn be mu eis agus bíoh sibse eisling fi ceann dinimiid nó mar sin. Sin ceann dáinte ar isteach lá géiring glán tosach amsú agus í fátin seo bhfuil Uíbh nach chun cíine sé chéad scór sin scór áil an ar fad agus sin ige Lee Cavanagh isteach ceann Cluiche isteach go Lord Pháirc which is go amsú Michael Tierney tá an cúlín amsú tíomh lá lé chuoine sem pas lábhór tá person fós a gimach chu chantan seag person cool amsún tuga le Cliath déir person cúlín amsú go tá faoiére agus sin sár scéalann tugann se pas lábh a fin teastal sin ceapan bhúte an scóir sin amsú tá sí sinna brenn go hálainn agus tá sí sin seolt a Harrison Sastan bhil sin scór álainn sin damú dasantan sin ag gostor Newton Gear casa tíomh lá deise a bloáil dinta a chantan sear chuúla go lánta cúla le Cliath tá cúla le Cliath agus rúán bí hol cín bhfuil frásbín an cúlín amsú tugann se pas Cluiche ag lena chomán dinta go hálainn sin
ag Donovan an Cooley Namshu, Tá Donovan an Cooley Namshu, agus Fáic Screeney, Nis tas Lózig Screeney, tas Screeney fós a gimach, Adam Screeney, Dúr fin na postí, Dúr fi húl, tá sé turfi húl, tá sé bát aige, léite go húl, Fursan na Conor Newton na casa, beidir go Cooley ní sáin trug a bhlach lia, Shanton seo, acu agus Ollie Gaffney, will Gaffney Crean, tá Gaffney Crean, agus beidir go Fáic Brennan an seo. Conor Brennan, Shantaige, na costa chur le chéad a Shantaige go tufin na postí agus í sin seolta Conor Brennan, go leor dtína campí an chéad le, tá luas a se glufa seo. Fátain is Raven an Contra cheola, sin an ceanna stiúcha a first a gantra nóna go dtí seo ag de réite rá nach raon fáil an sin agus a fáte leis ag Joe Kavanagh, tufin na postí bhfuil Kavanagh an anbheith Crean an tam sin tá Kavanagh an anbheith Crean, í limdóirí taptíí na fórne, bhráil ó cúla am siú ribh le hama. Ardí aige, bult aige, Ísisiil agus das a gúil agus sin puck éiricha Screeney tá sé chun tosa ar a leircan. Screeney which an Cooley Namsún Craobhacha sin na scór all in your fáil, bhfuil sin scór a lé fós a gimot. I dúir sé faoi chunú Cooley aige, Brennan fós a gimot tá sé fichas lá amach í seolt dar an Saston sin an dá a Cooley fáte Conor Brennan agus an scór Screeney's brada Screeney casa an dá híomh dinta go háling ón gomán má haintí sé hart an tastan na Ravenhill sin scór duchreite idir a bharrteach of Screeney amach a fad le
Uíbh fát arás ar a barc a ruáin tinta Cluiche ag de hama fecim dar lines takeísteach agus as leochan ifir fici hían ar a rím agus cheapan gur Senan Crosby de chu lád na fórne atá héis an fáca ágáil agus a ghfuil Cail Kennedy imi leis ar a Glíhan agus go dar lines imi steach go lápác bhil cabla líomh cin tíanam mar tá bháile chun cín ag de hama agus it chuúí cín go feh bhí líis chun cín a bheicim díháile a gunne líis clufi Canis Line Cumlin, dat zich genoemd Emerton shot at a Lloyd, I could see genoemd Sigglefera. Tinta Gajasan chin, Carl Robinson, fought to Ishig Robinson, will spot and Robinson, Cooley Namshu, Logo, Wall, Tosh, and on Cooley Namshu, and Kate score fought to Carl Robinson to Clifford, Tinta Gajasiga, August Shinan 2 CV, where he was just a Clifford, it's a door that. August a Varnishan made in Shaku, Shea Hoolin. Senan Clark. Macalon Parker couldn't Rory Kelly so love he fought in Tamshaw a Golly Gaffney Rochin Keen Gaffney then Cooley Namshu Dash give Lock Clear Will Taw August he shin Schultz and Saston get Gaffney August I didn't think it's Gaffney and Thompson I think a bit and see you Cooley a tough fought Golly Gaffney and Truna shot fair Aaron Zoyd Buckamach Toki Fada fought Screeney late got Umonine fair shot skill all Harkin like a Cassencher he won at Ashan Tivella which he shin Schultz and Saston she Gar Captain August Beshi Gar August Senan Clark Simul go will block Leah Hish Brendan Kenny a Ogle Gadisha Ed Screeney Dinna a Gama Fotic Purcell on the park Persevi Harkian Head Ficky Numad past Lovig Donovan and Yena Donovan Hunyal in a love because he fought to Ashik Donald Shirley Nish Lear the Stas Spórt and shot then a love behind Shane Rigney Mach for Shane Head score Goy Wall on Glíhan which on Dora Hoodinal O'Hain on Glíhan Toshi Shin Schultz the Harrison Sasta like Shane Rigney on Dora Khan Fátige on Glíhan and Héchan go Lewis a Gada and Dora Khan go Lewis a Darda agus in Varnish and Ash go Shea Hoolin Donovan in the love Yaina she Hunyal is in the love because he fought to Ash Egg Iwade if a second in Norwich girl she said a year old shot fought to Ash Iwade East Shanton shot get Ravenhill Captain Ravenhill free Vrew Egg Bert Galad's Vlog Clear False Iwade Martin girl she said a Schlitter and Thompson Shin Green Yield agus took Shin amach agus be Shantic Senan Clark le Pokamach ala hogelach. Yen dofin Conway is smooth to Sageda agus in chud smooth Gundar le Gadisha na Pokamach Shin Tráchtaire ag Block Clia Shedan the Euro da all Shin Forte ag Block Clia and Tamsha. Makunish the Euro Christas Spórt Fortig Conor Brennan crossing Conor Brennan Gajas yeah Chomona Gustin Tok Kasha Marshin Kunanesh Brennan's in the Gajas Stafad like Gaffney free Vrew Carl Gaffney Costa Shear Tursha Fada Joe Kavanagh on Glíhan Kavanagh Haran Sastnon agus Shinan Dora Coolin at that fought ag Joe Kavanagh sa Glyfisha agus Caha Blockley in the score in the sham shoot well paid him a triple in the Shagali Gaffney mar Chashaway come on a Kate Corrick on we're Tivlina Rollo you Chashawada agus Skirish Gamorn triple diva Veson Bihekweich Cail Kennedy Cánseach Block Clia chun fáil dinta go lá Hooley tá agus sinna Dylan Bannon a bhreanna se romsa go méid mar Cail Kennedy an a dús beidir gur lí Dylan Bannon ach fáil dinta agus pucsíir a bheits an an tugaí bháilí agus tócha Adam Screeney híanana trí fáitige go dtí seo ach an cúilsin sa géad le má cinnta go dtíanana breanhar dídealún mar bhí sé duchreite ar fáil Cánseach íseal agus lagíireacht agus beidir an teagháil nach an ceanasár a bhí aige. Rasta Block Clia Purcell Shane lá na pocket leis na chomán bhí sé róáard in an lámh chosúas agus tu go deis deis go lead i bháil taisteach Ravenhill tinta go deas Ravenhill sin ceann deas isteach sa Spórt an Tamsha fáte Screeney imi tíiste an lá Hooley Screeney fós a gimalt Adam Screeney Dav Lockall sin fáte leis Screeney bhfuil dar cool fáte Adam Screeney tá go divin tá dó a trí fáte béite go scripte an ála sé gan sin ach í seolta isteach san angathaige agus tá íháilinis hééis an tí chúil siú tí dé le híana híineag agus an bhearna sin médí ní smú agus céile ach Adam Screeney agus cool fáte go bhil Caha Block Líanis freigar agus freigraáil go luas sin gramú all in sin bhí Conor Brennan girl cheese ar a líróid ach sin gramú all in dinta agus uorneile ní na rudí beag seo atáú go bhlog lia bhí sciirte go náil ophéin sa géad chúlach caiise freigarthút nó bé íháile i Cluiche Canis Line gon dára uair le trí bliana
Puck Schlassa, Fotin Shaw, Asha, Kelly Girl, she's a Schlitter, Rory Kelly Girl, she's a Schlitter, go Iwalach, Fotin, Purcell, Dinagamas, Glyphisha, August David Purcell, Rater, August Cush came in the Tokeke, August Pokemach, Heleves, Angui Wallet, August Puck's here, Dan Ravenhill, Bannister, the O'Connorish, Ashina Allgull, August Allgull, like Brecken Kavanagh, August Ravenhill, Bruchen Keen, August Fokker Kavanagh, go Liam Hora. Cool buddy, but she's a gone a lot of time on screen. Tasha Kholo tan Dakar Kunya Lesson Lewis to take it, Tinta Dasagas and Skill take it. Cárthach, Tursha in a posty on Leaighean, which she shouldn't show Tars and Jaston, Yapaguchi, Yesh, Agastashi, Yesh. And Dakar, I Hossentor, Kunya Leisure Varogsha, Fair Kilometer Kalachi, Tasha Duckletter, Fad, you want Lewis. Tasha Gobber Hocrua, Tishin, a Spórt, a Craobhacha, Pokemon Toki, Tinta Dasnish, Carblock, Score Amshun, August Score Amshu, Godot to Gira Newton Amshut, Nyila Newton, Gira Person Amshu, August Nyila no, which is on Score Amshun, Chogopin, Pass Lava, Count Don Cherch, it's a lot on Yon, Egg Donovan. Fortin shot, Captain Gag lines, Acham Brew Damonton, Todd Blaz Blocklin, Yane Sporsaku, a Hodder bit, Fortin Asher, Kieran Donovan, Donovan Gear Kavanagh shoot for Kavanagh, Coolin Dasties Tushke, Kieran Donovan, Pháirc Kilmachoda, Gerald Sheesa Schlitter, and sheer Hussins, Todd Laz Iwala, Iomána, August Gramu Lodge, Gramu Ferro to Connor Doyle and Shinheshker Rory, Kelly Hish Bruchred, August na Ruddy Belgasha. And Deca give luckily a momentum Craobhacha Marta Iwadi a Gimmert Harkian and Chop. Agus an Puck Schlassa, Callum Larkin Oaks and Concha. Larkin, full ticket. Irish Fortidash and Tom Shaw, Killian Martin, Sosa Tivlina, Tintagadasig Martin, Conch Shassa Sposs, Shane Rigney Nish Girl, Himpelbitter, Dylan Bannon, Rigney Fosa Gimot, Gargan Tivlina, August Garganina, Avishach, and Cush came and Toki again, August Puck service on, August Senin Clark, Todd finished the block clear. Hulin Vion, Eglahamo, August, well, he shot Numa Tanvernish and Medi. Along the pocket, Lovey me Source and Chin Fotte, again Thompson, Conor Brennan Tishte, that fair Tishtero, Augustina, Ollie Gaffney with Gaffney and Con Ella, I'm sure Hain Tor, August in Caro Cooling Fotte, Ollie Gaffney, Happen good Dasto Bajin, Is Muna Coolini, Govlock Clear. Well, Tam Veron the Leidig Shak Coolina Cup. Liam Mhór, Pokemach, Fada, Ochanel Shimply, Leitig and Thompson, Brendan Kenny, Colin Chanschlitter, singing Amunjin. Agus Fortin Ashinish, Eggy Wally, Shanta Coolin Elamshu. Should Hain Fivu, the Master Spórt and Shaw. Conor Doyle Fivu, Joe Kavanagh me Shearson, Lena Yahul, Lasha. Fortin, Dintagadas Chin, Callum Larkin. Larkin, Gira Conasar, all, Brennan and Chen, different Chen Conasar, Pucks here town. Agus Pucks here, Elegate, Iwali. Níl Stitter sin Gramu go bhloch lia agus a Wallard tá tarlún tíbhile tá méid an spásig dads Iwali agus tucha Dan Ravenhill leis an puck sír seo hógeal. Stinna le hain thug sé camar se a géad le i síníor sí bailach sa fada. Tuair se fina postí ceapain níor tuair se cean gear. Conscious Garbwood to get Fadala Lee Kavanagh for chance again. Redan chance am shoes a door la Kavanagh har Zastan Toshi Shin Emi Clay. Agus a fori la Henrietta Raw a real the bunt touch to Egge Capin want a love horse again. Agus puck service on Martian Ben Dora Shanton shot. Agus Adam Screeny hooks Marcus and Gon Jogel. The would see for to get good shot. Hachul on your merts see Hulin on the puck on the Sierra. Concha Lorna come up. Full ticket. Fina Woolshag or Shalina Carco. I shouldn't show Tarshan Sastan. Fairhunya Adam Screeny. For Shad Doa Shacht. Going in from it. Well, that Doa Kahid in the Shigget. August Tafikinum Fos Focky and Tiglifish up. Tatagama. Egg and Thompson. Egg. Conor Newton to session time at a dad slot to Praban near the Machas at Love because he fought to Conor Doyle in Gira Luke and to Mag Doyle Tivella and fair to Buyesh and Donald Shirley Stach for the Rigney
Rigney, Gary Count Don, Chechursta spotted Carl Robinson. Oh, Mio Carter, Carl Robinson, Chin. Achan Lear, Gus, Rigney, Gary Robinson, Amshu. When Robinson, Hutter Carter, and you ride it, Shahoman, the soft out and Tamshin. And he's yapping with cool Elibernach, Eggy Wally, the Dukershan staff. Joe Kavanagh, Free Vrew, Button to get a gate tangle. Fortin Choi, Killian Martin will fall to the Killian Martin. Thaw, slash game at Killian Martin. I guess puck service on. Fháilí Cliath. Imi she's Gertie. Agus tá fearil as Uíbh a hain Gertie a ceapan na ballrochaí tu gurasco. Sé Joe Kavanagh. Tá Gertie as na fianna. We're Tivlina run at nar Harla Tada. Sé Turn scale na Shanson shot. Like Dan Ravenhill. Ní gúlín na chuid in na fórne. Sna chuins tú gur Fháilí Cliath an cín. Le chéad a chúlín. Leabal sí a chéad leis sin. Ravenhill. Tugann sé neart am le na puck na séir agus cuma leis mata siad Crean. Gus hí na card fáte gus a géad le. Muchanan. Cúlín eile chur le na cuid agus an bhearna sin bhéadú go ní gúlín ar fád anseo ar a Tulach Mór. Sí sin seolta geabhad sí sá Crean níl tá sí míor yes agus ar fóríl agus bé. Anna dí tíochtarsteach anseo go Fháilí Cliath, ina dúfaí cath Fháilí Cliath í áú. I bhfuil 70 fecum tíochtarsteach ceapan Tommy Butler, sé tá tíochtarsteach. Tommy as Crocaí Kilma Chudda. Agus sin lán tosach Rowan O'Connor a fud cool Fháilí Cliath. Session fog on the park. Tá Tommy Butler tíochtarsteach Ferris cool fog on the park agus Ferris. Kilma Chudda tíochtarsteach. Fanta Fháilí Cliath is gur beidir fragra ar an scóir seo. Agus pristeach a cup. Ché tango a ríist os cíide síos fáte Joe Kavanagh. Go Breathnach a round in the shot at Joe Gimmer come past Lova. Mach fad le Purcell Free Vrew. Past Lova Imi Varus at Purcell and Thompson. Agus bran at tucras at lads Uíbh Tour Cup Cougar Ishte Cup Friedach I fáte ash at Kavanagh. Kavanagh did a couple came took Kavanagh to come on Imi níos fuide non schlitter at Kavanagh and Thompson. Agus Kasha come on nu am shot and Screeny Ferrella at Gimmer Harkin and just Adam Screeny did the Jasaka and Kate Tango Golan did the Gama and Thompson and Brendan Kenny schlitter all dash. Agus a beidir session mission go lines in a Shigir Brumach lines Derry lines go Fháilí Cliath past Lova Gramu Lodge in chin at a long holding generator raw you don't go to the Miles and Gramu Lodge a chud Lee Cavendish-stach ach an Dora Con Gertanu Shira agus long holy Fháilí Cliath Dylan Bannon did the mansion Cian Mór initially puck here puck one Sear Amshia ag Dylan Mór to Glyphishop Captain of Fornia Mata siad a cuartú Srór Caiisiad Scónaí mar seo amsú Mór Ábhaile agus bhí sig a hain frostachas ar hain ar bhúlse ar hiic sé gur sé imi Clé agus a fóríl agus dacrochtaí ag Fháilí Cliath na scónaí sin a chuir Harrison Sastan Puckmach tócaí sos a hain Martin and Killian Martin a léite ag Fháilí Cliath agus puck slása bhéis an sé Cian Mór na hain a bhí an puck slása eile bhéis an go Uíbh agus Dan Ravenhill Hocus in Concha. See a carriage egg for egg Uíbh Shook and a Cárthach 3 Numa Gulé Carthach Cluiche score Duchret your father Queen Worship 3 Fichado Siglyfid Jarnach agus Búna Jacob a gunne Eintrum 3 Chulín gunne Leash we it in the Fornia agus Bú a gunne Kildara As in scoring could have cup. So the Brendan Kenny, Gail O'Mach, Brendan, Garrett, Connor Newton, Amshu, Connor did the Gadasa, Connor and Jen, Joshua the posting, Joshua near the stack, Garrett, Connor Ella, Amshu, Shana, Connor Brennan, Island, Connor Brennan, Conchana, Amshu, Erdus, Agsy fought to along, Holy James Mahan did the Harkey on their father and Chen, Agus, Conchana Blunt, I get, Agus, Immert, Intach and Chen, I get Long Holy, Uíbh, Moran, Newton, Joshua in the posting, Tom Shaw. Didn't know Jory already teach August frostachas in the Shabanta Emirates Fháilí Cliath and Rau Micha Tenta on the other Tietterstach every figure do that Tietterstach and Church and a Crocher McRourke as cooler. Substitution on the Dublin team, number 4 August Crocher Tietterstach
Chugad Darragh a Chrochar agus ceapan gur ifir a cahir Ben Lynch a fágáil na Pháirc agus Crochamach Ruach I Tiataisteach agus sé Ben Lynch a fágáil na Pháirc. Pocamach tócaí mar sin. Tuchar sin agus sin léir agus all in sin an tam sin ag Niall Furlong. Ja, leis an ceann sin chuir sin sastan decha an tuchar sa bhíar an brise sin a grútal agus sin ceann rudí beidir tá seasa. Gíháil sa glufa seachtain scéal chamácab agus tá sé le breanú láide sa glufa seo sé tá fáte eisiau Brá Cliath. Lís fós cúlchan cína chéchuine sa glufaile. Mach pas lábh blochalín tá tintan sin ag Furlong a ríist brisin sí in siúga Brá Cliath bhfuil brenn an amsú cúlín amsú caiise beidir tasú cuiinú ar na cúl ach bhfuil beidir scór bháin amsú in na héana chuiste sa glufa seo agus sin scór all in sin tinta go deas an tam sin a Conor Brennan tíú cúlín amsú Hóhéin, Tasta níos múna sin. Tá meach siad ná beidir an bhearna sin thuirt síos go sé chuúnaí nó chuúg chuúlín. Ní bheith sa cad a hálacht nó bheicimuid mar hasan rudí be Lís agus Íháil Cluiche Canis Mionúr Lein. Go leor dín ansásta leis an dá thoir sin. Déan teag faoinach meach cil chuine na Brá Cliath. Tá neart le leimar sa teo. Ceann na déag fós an tein. Agus ceapan go réitear bháil an sitar seo chaisteach. Agus ceap go bine íana se idir Bheirt Pháirc agus puc slasa, go dtíim puc slasa tá sé isteir go Íháilí. Agus bhfuil an seastan. Díad seastan ach ceapan tromnach na níine I tíobh seo an fácan ná tan gríon. Tinta go deas úl screening an ceann sin fixú, tinta go hálinn na chomán agus tíadach síos ar lábh for se builin sin agus screening, well ní minic multara leis a gomán amháin ach nó tá sciad nús Adam screening is féidir a dhéanana agus a tháinig Brendan Kenny isteach le na chomán an tam sin agus puc séireas an agus cheap agus scór éas go bheitchan seo go ógánach Íháilí. Bultige Crean an tangháil sin bhád díos an nó deire agus í sin seolta thar sin seastan agus dó cúig mar sin ag níos go Íháilí sa gáineal fáte go dtí seo. Agus a sásta go mála sé trúna seo. Réitear, chuil siar agus ceann éimnirí Íháilí ach ceapan gur brecin Cavan atá ach réitear nach bhfuil éadach beidir crampa agus ceanna mu dearan. Bhfuil Brá Cliath ná aiseidí an seo, nútead ná éon scór amsú siúd Alí Gaffney cheiricín trícín fáteige go dtí cheiricín go déimh fáteige agus fáil dintan seid agus be seantanis ag Brá Cliath scór chuthúpéin. Agus ceapan go Gaffney héin thugus an ceann seo. Bé cíad mór na thug cúpla ceanna. Gaffney breanú hímpel ón éon rá eile ach seachas turfa na postí ach ceapan go bin an tróir for an tíomhlíne an scór thógáil más féidir agus a dinta go deas aige agus sin cúlín deas eile fáte ag Alí Gaffney puc séir fáte aige tí cín an imirt. Liam Mhór is hogus an pucmach, go leor na pucinach bultige an tíobh seo chun Pháirc sa dáir le seacha. Tinta go maige, tinta go má ag Joe Kavanagh sin, Kavanagh siar fada Darragh Lyons. An maint ní sáirs ní sciúpín seo Brá Cliath deach fada Newton. Conor Newton faoi bhrú, chun sin líor isteach pás a Conor Brennan gur isteach lábh tinta go deas aige, casan sé gur casa tíobh lábh clé, Green Gear, ar a goman nach níte soch Gear. Mar tháinig an gramú isteach sin ó James Mahan agus a thuúcailte. Agus seans eile imi mú ar Brá Cliath. Mach an tíobh sé ríiste chóir, ní minic chúis an tíobh eile an Pháirc chorbe. Darragh Lyons gur síos ar istetar sin. Raven Hill héin gur síos. Fáil dintead fear Brá Cliath tá. Agus puc séirbhés an jog Brá Cliath. Joe Kavanagh gur luas a chuilis agus istetar leis sciúpaí ach sé airhéin atá hís Gorty agus tá i gimachtain is Brá Cliath. Tarrant is a gúigú númed. Ars ní le hartach déanúmad fáciáin. Trí a gúdeag chéan na cairdeag. Seach gúlín into na fórne. Agus na seantaí go ríide
could have moved block Cluiche shach as ever. Sin can das is just a spot. Nish ta chance cup better turf in the posting show Newton Cassive want to ta Newton Ailey tishto chan score. I'm sure chuck block Cluiche Conor Newton hook chef in rule agus Dale share yes agus will fair to win shach Hullhor cart will cha sanat yarta at Dale share yes agus Vichy Casa agus is chancelle emimu block Cluiche Conor Newton nach ta a brand new wadi source door that Shantortana Pocamachale egg Iwali can't dawn Sheriff into the dance and Jings. He fought egg Brendan Kenny button to get fought screeny. Nishta Shanta get him screeny. Which on see Coolin Amshu. Ta Fartish Diro. He has to change Tershaf in Cool. August saw Wallin to Tintin. Egg sending Clark Bay to Gerkerka screeny and pass of a Tuki again. Nun score Hogammer. Nihenan Bullet is sore. Will Chantrun Shachta. Gimmer Hama Ni to Loch Tallage. Shanshaw egg block clear. Conor Newton skill cheats of the years. Fought Rory Kelly. Dent to Hall and Kelly Kader. Free Vroon Door to Shay Golly Gaffney. Machfadela Furlong. Bultic Furlong. Dida Hastach. It's not to be fair block clear. Agus fáte in seo Mhór Joe Kavanagh tíblis. Níam pas láh sá agus éilíonn sé sin amachhaid agus Joe Kavanagh bocht bula faoin an bálan na siochan atá seo a fao lún ceapan agus le bheith féilte go bhainisteoir Íháile ben an chéad duine i réal a stoppa mar bhí sé riachtarteach sa siochan áta bhíonn an réiteoirí ceapan sí agus a cuineál súla rudaí. Agus Joe Kavanagh will sin peanwer. Loch Corlish Loch Cluiche is dit go agus ek moet onder die heb in het eerste staan shot. We gaan second. Tá over de fiche. Sina Joey Canan as leave Murnog Eschen eerste staan. Agus Mial Tierney atá héis an fág ágal. Tierney for the chéad score of Loch Cluiche. Agus fecim goil David Purcell. Amy Stach a lína lán tosach. Cahab Loch Cluiche rud cintíana. Sidan a fair for an pocéide kiss a géad le Dan Ravenhill. Captain the Fornit and the Gadasig Dan. Tenta go Hall and chin get Robinson and chéad tang well a léite and chin a glán Uíbh Loch Cluiche. Brennan. Titian and Tom's Titian, Joey Canan, deal he's just at the bar, block all into Tintin, get Brendan Kenny Nish, Ninja Markle, Screeny Philod, Tentagama, and get Joey Canan, Lewis, Canan, Fosa Gimmock, Glamour Lords, and Fosa get Ravenhill, Cheer Hafada, Darrell Lines, Istach, Zo, and Nina Lawn Tossachshin, Artatonish, Top Brennan, Agus Purcell, Achashin Late, Agdata Gadasig along holdings, the Shantichin Callum, Larkin, Branduch and Keen. Fecin just Screeny dinna Ruther das a spás Screeny Gerald Cheese at the years a chéador Free Rui Crochamach Rourke dinna gamag in chéador Fáte Ashik Block Cluiche beidir will like Tommy Butler ach an chéad sang will reach agus Prabhan Chimach on the Chomon agus puck slash bes an Uíbh agus tá Block Cluiche séis Burt toggle is de Purcell agus Brennan ach tan Costantor simulation ag Uíbh here in chin agus ceapan gapach beidir Uíbh Mata should not in. Cool Hachans give a chance cup. Because new matron scored to Egg Block Cluiche. Sadar Lasha. Fought Newton past Lavach. Bottoms into Sebastian Lavach for Vroon Thompson Avisha. Fought Furlong. Branu Lodge, Branu Skippy, Furlong Thompson. Ekira Carl Robinson Amshu Hashin Late took the Burt. As Block Cluiche. This to Shanta Carl Robinson Holchin Keen. Gramu Lodge agus Fel go Divins into Agshna Frustach as a one Lashen Vik Robinson Holchin Keen. On a Keen Mór and staff Vísaga go botún dinta go hain agus Vísaga de scuilech le Carl Robinson or stach and Keen go cool elegi wáile agus sin frostach as beidir a chuir stach at Rogue Block Cluiche to make into go bhlam se bhai ach Chantel nish ag wáile ní should score le couple numad ach should chance ile on Varnation a bhéadú agus beidir go bhéta rog me should comfortach is sin Varnation agus sin Sholta Harn Sasson ag Adam Screeny Dó sé fáteige on Chanan and dó seach chuna bhíige an nuair deire. Amshu, well, cup numad eile. Tenta go Ravenhill sin on the park. Tuir sé fin na posti Ravenhill is tíiste gan na lehain. U Chanan an Chonchúir Harrison tas a níl yes hí cheartaige tar frí hín Raúl Cartanta go Chrúise stin na lehain agus go déobh go Jamie Shearnish a Markall Kieran Donovan a bhirt mar sin Markall a chéile. The Ronnie Dahad Slata and fought a Lorna Park if I heard the game come on Lee Kavanagh Lee Free Roo fought over the Hochtelish and Carl Kennedy Block Cluiche Cashidnish Cool Vetasu Queen when the Cool Kieran Donovan
Donovan stas spás gur person am shoots into the dancing person of feckin' chip true galadi wall impla he fought a person fós game up David Costa Stephen of Clay David Bullock a hard which is in Schulters and Satharn sin sár Hurling ag David Purcell and Dara Coolin amshi age agus David Purcell chud Harrison Straston can galad I wallinish Lina Lantosoch Eshin Gerting clogged Bantero it's good to get on Tom Evelt Tá sé beanú compórteach go dtí seo agus cínte an dár na Cluiche gur sé sin cinúnach réitir rolla bleachta dói Tá Laois fós chan cín cúil chan cín ag ceir chunne agus harta cheanú med fácaí sa Cluiche se Ravenan duna go má a tinta go deas an sin ag mac ruach leis an sitar wantró which is not cooling and I'm shooting Chuck Robinson Freevu Kenny Dintagama ag Block Cliath Joe Kavanagh Dintagama Lergus Das and Kavanagh Maikincha Ta Fartiv Lashna Kieran Donovan initial on the park Ka Block Cliath Lear Gustach Kushkipi I should Brutus Suas Gira Cool Amshu agus if late Fatek Purcell Hikider which Nani Ficus and Dora Freevu Chinigal Holy agus Tergainen agus Gainen Dintagama she said a schlitter Sunks a dream Pokamach agus Rota Immer Elle ag Block Cliath gan scór agus Iháile a beanú compórteach 3 shades ag le héanana 15 agus muid tarnt le cheann má fácaí sa Cluiche seo Willie Iháile a nágal leis a Cluiche canis go chéadúr ó fiche an dára blian dára le 3 blianana Dylan Bannon cá 6 na rochan cín Freevrú a bhí se ó Shane Rigney Bannon fós gimach leis Bannon riachtamachchas Rowney cá seáil siar Níl seáil siar agus le féilte go Lee Kavanagh danse leis agus fuair se an sitar iráis Iháilinis tá spás damant tí stibe maicinn siad scríní tí stiile sé tá Rigney turfin na postaí bhfuil Rigney post a builte ige míá ceart bhfuil chonig muid an posta sin in action an seo sa Cluiche faoi fiche rinne seachtainna agus ní roiile le Cliath tála bhór sa Cluiche sin an posta sin go hábháil an tamse bhúid sin ná scór am seo se a Darragh tá isteach ag lehama lines isteach go lábíl botún dinta agus an fá agus an stitar fátaráis ag Iháile a go leor spás tá sean seo ag Iháile main lob I chud isteach láiste Robinson caiise casantíhile Cahal Freevrú which an cooling amsú réchaí tá an an cooling sin amsú réchaí is sin seolt an dar can fáte fi se Freevrú ach com Freevrú nu tan skillad agus an skill sin a gladí Iháile trúna seo agus cheappa cinnteach se sin gomeach se dá ní bheith sa cadálach gúirsaí am sin gramú láidir an sin ag Dan Ravenhill an láid isteach a crochar macrúach a gaiidí agus cheapan gur Horta and Fairhog puck search and Joe Kavanagh Horta se hain Dan Ravenhill turfin na posting Thompson which a crane need yes agus a fóí agus feic muid onadí a tíochtarsteach an seo Iháile agus cefanna tucach mar cheappa go mech an lá go meise den as a Cluiche canis line one would Block Cliath ná an inis couple cool amsús a Cluiche seo Paul Keane Imnery Iháile Turtlob an Shelliv tinta go deas Brendan Kenny Thompson an the Chomon Tangwell das Shlaunin se Kasha and pass over by Freevrú Kenny fós gimach leis an chéad gramú bristige fáte as Block Cliath Isteach along the park a céile atá a Conor Doyle is tá spás tá Doyle mi seaca tá Doyle mi Cárthach tá Doyle nis imime stúd tinta go aige in the Chomon as screeny casa screeny ar clé casa sé yes casa sé cuma cin taobh gasa sé chuide sé an trasdannaí agus í sin seolta tá dó seach fáte ag screeny agus tinta go hálan ige agus le bheith féirdó an chéad dhéana sé hééis scóráil nach chola isteach agus idir cúna go Joe Kavanagh leis an crampa chuasa bhfuil tá fearóg se nach choirta dhéana agus an cumán hain fácií aige agus is córamá sin go imnar óg is cuma cin áit is cuma cin grád agus scríní duchreite ar fád trúna dó seacht fáte aige agus onadí tíochtarsteach an seo Iháile tá san an Crosby tíochtar eis isteach go Block Cliath tá bhí fichi híon i tíochtarsteach go Iháile Sinna Shane Connolly agus Connolly tíochtarsteach tá bhí fiche i tíochtarsteach a hain go Iháile Sinna Liam O'Riordan agus tá bhí tríide Carl Robinson is fácágáil achan muid in nimmert agus muid tarnta dearm na himra bé Iháile na sceapain sa Cluiche canis Seaca cúig an seo bheith Block Cliath mar muna bhfuil caithfh Block Cliath cúil amsú as a buc Seaca cúig seo a bhealach a cinnt
on the Offaly. Joe Kavanagh. Taish Farcaga go Cliath. Replaced by number 21, Shane Conley. And number 10, Shane Rigney, has been replaced by number 20, Lee O'Riordan. Which is not bad cool. I'm sure her chance against hope. Ganta Uíbh Annan Sauce should to spot the shot. Mhór but in count shot. Stachel him in the stua. Bishan chief fought it. Ag blá Cliath Gramu Lord and Chingsi fought it Ash and Chagi Uíbh agus Aiton a Gale Macho Puck Sear fought it get Neen to the rater fought it Ash blá Cliath and Tamsha. Should that Senan Crosby hag stachel east. Marona D. Crosby is the Tussie and Tamsha Kasha cool Uíbh Asha Crosby force again which an Turfy Hurling shot pulling Chai easily Sawball into Liam Mhór and Tamshin agus he late in Tamshin Cup agus well Uíbh Cunyal Suda the Cliffe shows and cool Amshu Chub Button Genta Cup and Leo the Ash Leo the Craobhacha over and look Sawball into cool boy agus he fought to Ravenhill and Chub Ravenhill and Iomána pulling Chai Congmore Miltach Chafad Shannon is just a spot Kay the town nach a Screeny agus Macroor and Screeny a Garen Kiansara of Macroor Kish a Shinny in the Gadas and Chin agus Screeny Mishis Gortia agus Shinan Tain Rod Nachmach Uíbh Gerekalnish Couldn't see nach to droch to Craobhacha Tasha be and Captain free lord Lan was in Yemmert fought to Dara lines Con Stas's boss Crosby Senin but a shot Con on brick flick Stach of Adela Newton Sass in the park Nishta Shanta Keen Moore and Kasha Turfy Free Hole Bullen Chan Holy Rashik Purcell Ishel Block Haleli Zedach Kelly fought to Rishik Moore Come Moore to Free Hole Block Halele 3 King of Block on the Dinta Igladi Wall and Cool Body Law Holy Agus Rory Kelly at a gimmer to give it a shay Agus well Nietzsche the Hall Block Cliath Screenish Stachs and Yimmercha Ach Adam Screeny Fos he's Gortin Chin Agus Cordice Testach at a routine Happinton Agus Besha the Soul nach one droch hortu a Carasso should that Joey Kinhan Joey ta Fartish Taylor should Donovan Kasha Turfy Hole and Kieran Donovan Block Halel into Fortige Rashig Glasgow Cliath no the Tamage Nimnery as Block Cliath Zakarti and Spórt but Sinuma Gam Khut Gortia Coolin one is in the Fornia the Leash Agus Kilchonja Ach Branincha Gumei Uíbh is the Glyphic Canish Rugaline Agus Cordice Agus testing Kuna o Adam Screeny and Fháilc Ágal Agus Shin Rud Imnich a chud is Imni Loch Lanta Uíbh Dóir Seacht Fortige sa Glyphic Agus Kuna get Tá beginning Bacach a fág an na parke agus an routine sin Tá Fháilc sin trom agus a héis dó seach damsú if a fiche dó tíartaisteach an Richard Bracken tíartaisteach an áit a chumradí leis a glob Adam Screeny agus well leúna dé bé Adam Screeny lánachlí ó chun parke Glyphic Canish Lima Tá sé tiltige cecha má a bhí se sa Glyphic seo do chréit ar fad Number 15, Adam Screeny, has been replaced by number 22, Richard Bracken. Agus muint spinach Tarrant leat lán am an seo Is he Ian Fós Agus Imorella a tucastach Uíbh a bhí a fiche trí Blanc Cliath be sé dímach mar sé an couple coolín sin sa dáir de seo Don an cool am siúr a bhéan Cluiche Leighton Tamsin agus fought to Conor Doyle Ceirtar fin na postí Doyle gur spás éú atá Liam O'Riordan tí ste Liam O'Riordan a chuineal ste Tá an í chuineal ste an scór am siú ó hain O'Riordan na casa híh bháin nach blocáil Denton Tamsin ag a Crocha McRourke agus a tucha Senan Clark amach Senan le bheith fearrtó You're more yes ag a rins go the cool Minn se couple sáhaíntaach fought Brendan Kenny try go lá choolaí Dylan Bannon Brú damantar Block Cliath agus sin seolta machnát Donald Shirley a chrocha gáíide an pocéide sin fátain sé Cillian Martin tuair sin fi na postí cas sédatíh lábh deise a chasan sliteratíh lábh clé an díháin eile go Uíbh James Liffey tíisteach Cumann sin rón ach sin é atá áitpaintamach ag Uíbh agus tá siad an réile gála ceile bua slachtar áittamach go faoire a sin scór 3-8 le híana 50 Adam Screeny lucht himmer rumsa le 2-7 ach béisiid a chud imní go se gortaí ag dhéire Block Cliath go más a géad couple númad sa géad chud númad 10 a choíide nuair fud Dan Ravel an cool agus na fud Adam Screeny an sár húltin géad thóg Uíbh Canas ar fud fad na parke
an chlufa Iomána an lá a go chórsaí Iomána ach be bháile iris a glufa canis chuige láin. Bhí sé dána fiche ní raid loban lá sin, be sé gur turní sá le idan is an idan nua seo ach ní an faoi go mé Leo Conor Harva sásta I dúir sé dá ar chun dé líise cheapan go dúra siad chun dé líise agus bháile bheits a glufa canis chuige láin agus an toras an tuí machchan seo ar a gléis méad go mar an lís agus bháile a glufa canis minar chuige láin. Is ionintach an toras an go chórsaí Iomána á riide agus bhfuil be sé sásta céhir sló críomhar a lá feice mar dain be líseán ach be bháileán ag mar bhfuil an beirtanta go seo agus a dinta go acu 3-8 ag bháile híana 5 ag LeathCheannais be muidir eistíb go lua go dtí sin sánaí. Sin cean don sé steach lá géirin glán tosach amseo agus í fátin seo bhfuil bháil nach chun cíine sé chéad scór sin scór all an ar fad agus sin ige Leathcheannais steach cean Cluiche steach go Pháirc which is go amsú Michael Tierney tá sin na cúlín amsú tíomh lá bheith lé steach chuoine sin pas lábhór tá person fós gimach chuid chantan seag person cool amsú tuga Leathcheannais déir person cúlín amsú go tá faoiére agus sin sár scélan tugann pas lábh a fin chastan sin ceapan which an scór sin amsú tá sí sin brenn go Hurling agus tá sí sin seolt a Harrison Sastan but sin scór allin sin damú dasan sin ag gostor Newton Gear casa tíomh lá deise ach bloáil den ag chantan sear chuúla lá tá cool Leathcheannais tá cool Leathcheannais agus rúán bí Hurling bhfuil frásbí an cúlín amsú tugann pas Cluiche ag lena chomán dit go Hurling sin ag Donovan an cúlín amsú tá Donovan an cúlín amsú agus fáteach Screeney nis tá glósaigh Screeney tá Screeney fós a gimach Adam Screeney dúir sé fin na postaí dúir sé fi chúl tá sé turfaí chúl tá sé bát aige léite go chúl fuair sin na Conor Newton na casa beidir go cúlín níos áin tuga Leathcheannais seantan seo acu agus Ollie Gaffney bhfuil Gaffney Crean tá Gaffney Crean agus beidir go fáteach Brennan an seo Conor Brennan seantaige na costa chur le chéile seantar go tufin na postaí agus í sin seolta Conor Brennan go leor daoine campí an chéad le tá luas a se glufa seo fátain sé Ravenhill an ceantar cheola sin an cean is tucha a fuair se gantra an ónú go dtí seo ag de réitarrá nach raon fáilin sin agus a fátar ag Joe Kavanagh tufin na postaí bhfuil Kavanagh an bheith Crean an tam sin tá Kavanagh an bheith Crean í limróí taptíí na fórne bhráil ó cúla amsú rih le hama Ardí aige bultige íseal agus das a gúil agus sin puck éiricha Screeney tá sé chun tosa ar a leircin Screeney bhil an cúlín amsún se bh sin na scór all in ar fád bhfuil sin scór a lé fós a gimot I dúir sé faoi chúnú cúlín aige Brennan fós a gimot tá sé fichas lá amach í seolt dar an Sastan sin an dá a cúlín fáte Conor Brennan agus an scór Screeney brad a Screeney casa an dá híomh dinta go Hurling ón goman má haintí sé hart an tastan na Ravenhill sin scór duchreite idir a bhirrta go Screeney amach sa gluffeile dinta go dasan sin ag Carl Robinson fáte sig Robinson bhfuil spásan sig Robinson le cúlín amsú go luga I bháile tá se an cúlín sin amsú in chéad scóirí Kelly sosa lábhach í fátin tam seo ag Ollie Gaffney rochan cín Gaffney an cúlín amsú leis go Leathcheannais bhfuil tá agus í sin seolt Harrison Sastan ag Shane Rigney mach for sin chéad scór go bháile an Leinster which an dá chuúlín ó héin an Leinster tá sí sin seolt Harrison Sastan ag Shane Rigney an dá ceán Gaffney fí bhrú Gaffney casa siar tuair se fada Joe Kavanagh an Leinster Kavanagh Harrison Sastan agus sin an dá cúlín Screeney imi tíiste an lácholaí Screeney fós a gimot Adam Screeney Dav Lockall sin fáte leis Screeney bhfuil dá cúil fáte Adam Screeney tá go divin tá dóite ag an tam sinna Conor Brennan tíiste tá fear tíiste ó agus sinna Ollie Gaffney bhfuil Gaffney an cean eile am seo hain tá agus in Carol cúlín fáte caiise beidir tasú cuiinú ar na cúl ach bhfuil beidir scór bháin amsú in héana chuiste a glufa seo agus sin scór all in sin tinta go deas an táte Purcell fós gimot David Cossett tíomh ná Clay David Bullock a hard which sin seoltar an tan sin sár chuúlín ag David Purcell an dá cúlín Robinson caiise casan tíomh Cahal fi bhrú which an cúlín amsú réchaí tá an cúlín sin amsú réchaí is sin imime stú tinta go aige in na chomán eisiigh Screeney casa Screeney ar clé casa sé yes casa sé cuma cin taobh gasa sé chuide sé an Sastan agus í sin seolta tá dó seach